I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. I danas, kao što vidite, snimamo Pokemon Go. I da ljudi, ja kad sam sad bio na Beogradu i sakupio sam neke egove, loš internet pa zabaguje ponekad. Znači treba 2 km za ovaj egg. Nego da idemo mi da vidimo našu kolekciju. Ovdje sam. Ajmo da počnemo od najslabijih Pokemona. Ima ih ovdje dosta baš. Ovo slučajno sam našao. Idemo od najslabijih Pokemona, a to je Whismur. Znači C50. Evo ja ga imam već evoluiranog, to je najgore. C50. Onda Wurmple. Isto C50. Znači ovdje ima njih nekoliko C50. I vidite ovdje Wurmple isto piše Evolve neki znak. Kao onaj Eevee. Da njih možete u 3 vrste da evoluirate. Ako hoćete onog plavog, nazovite ga Rainer. Ako hoćete crvenog, nazovite Pyro. I ako hoćete žutog, nazovite ga Sparky. Idemo na Swablu. Znači njih sam baš dosta sakupio. Onda Squirtle. Isto 10 CP. Znači baš ih dosta ima. Onda Ludwig. Ne znam što je, on je neka riba kao plutajuće srce. Još jedan Swablu. Ludred, to je ta evolucija od ovog Whismura. Minun. Mogu bi ga malo power upati. 10.000 od ovog. I dobije 22, nije loše. Ok, sljedeći. Kad bio? Ovdje tek nema veze. Ima još jedan Wurmple. 19 CP-a. Pidgey. To je standardni onaj Pidgey. Ima evolucija, mislim da je Pidgeotto. Pa Pidgeot. Ne znam tačno, ali vi vjerojatno znate. Evo ga neki Tailov. Opet ovaj Ludwig. 27 CP-a. Neki Zangoz, njega sam pronašao u školi. Evo još jedan Whismur. 38 CP-a. Skitty 38 CP-a. Jedan Zigzagoon. On je kao neka lasica, ne znam ja. Evo ga taj Milo, njega smo prošli. Počena. Ovo je neki vuk. Evo ga jedan Gulpin. 51 CP. Skitty 53 CP-a. Jedan Spell, to je neka foka. 54 CP-a. Whismur opet još jedan 64. Evo ga neki Volbet. 69 CP-a. Opet ovaj Ludwig. 71 CP. Evo ga jedan Koffing. 71 CP. Onda ovaj Rattata, moj drug je nazvao Agi. Možda se on isto tako zove. Pošto je to bio prvi Pokemon. Evo ga jedan Sparrow. 76 CP-a. Rattata. 78, to je taj ljubičasti. Miš. Jedan Aron. 80 CP-a. Rattata još jedan 87 CP-a. Zangoz 92 CP-a. Hot. To je neka sova. Dobro. Još jedan Pidgey. 106 CP-a. Swablu. Znači njih imam baš dosta. Ludwig imam baš dosta. Još jedan Swablu. Aron, evo ga Venonat. Njega sam malo preulovio. Natu. Elektrike.
Mogu bi njega malo power up. Ajde. Dobit će 10. Da, nije loš. Evo ga Makuhita. Rozelija. Jedan Machop. 218 CP-a. Change 237 CP-a. Jedan Spell 239 CP-a. Još jedna Poka. I sad počeli malo jači Pokemoni. Rozelija opet 251 CP. Volbet 251 CP. Rozelija 318 CP-a. Mr. Mime 319 CP-a. Aron 354 CP-a. Evo ušit ćemo u Mr. Mime. Znači 362 CP-a. Mr. Mime 366 CP-a. Jedan Volbet 383 CP-a. Izvinite što kaštam. I Mr. Mime 531 CP. Ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidao. Ako jeste, bacite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!